Polisi y'igihugu n'urwego rw'ubugenzacyaha batangiye iperereza ku kibazo cy'umupolisi wakoreraga akazi ke mu karere ka Rutsiro warashe abaturage babiri bagakomereka yewe nawe agahita yirasa gusa we ntiyabashije kurenga aho ngaho yahise yitaba Imana. Ibi byabaye mu ijoro rishyira kuri uyu wa 10 Ukuboza 2025 mu murenge wa Boneza akagari ka Bushaka aho mu mudugudu wa Bikono. Byagenze gute rero mu iperereza ryakozwe kugira ngo uyu umupolisi yirase akarasa n'abantu babiri bari bapfuye? Reka tubyinjiremo neza mu byagaragaye mu iperereza ryakozwe n'inzego zibishinzwe. Nimba bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari wa Samugi Official, tuguhaye ikaze, kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye. Uyu mupolisi wari mu kazi yarashe umukozi w'urwego rwunganira akarere mu by'umutekano daso n'umuturage. Bivugwa ko mbere y'uko arasa aba baturage abari bahari bababonye basa n'abari kuganira, ari kubona yuko batari guhuriza ku kintu kimwe bajya impaka, ubona yuko barimo bashwana. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'uburengerazuba ACP Sylvester Twajamahoro yahamirije igihe aya makuru avuga yuko ibingibi ari byo uyu mupolisi yarashe aba baturage babiri ndetse nawe ubwiwe agahita yirasa agahita yitaba Imana. Yagize ati nibyo koko umupolisi yarashe abantu babiri barakomereka, umuturage umwe na daso, hanyuma nawe ahita yirasa ahita apfa. Iperereza ku cyabimuteye ryahise ritangira ubu ngubu. Yakomeje avuga ko abakomeretse bajyanywe ku bitaro bya kaminuza bya Cuki kwitabwaho, naho umurambo w'umupolisi ujyanwa mu kigo cy'igihugu cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera. Rero kugeza na n'uyu mwanya iperereza ryatangiye ariko ntabwo haratahurwa nyirizina ikintu cyaba cyatumye uyu mupolisi arasa aba baturage babiri. Ngaho rero nk'uko twari twayabateguriye, nimba ari ubwa mbere wageze kuri uyu muyoboro mugari wa Samugi Official, kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu makuru aba agiye atandukanye abavugwa hirya no hino, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda.